What a mighty God you serve. Hey. How we glorify your holy name. Tell us to make us a fish, a kudu. In Luke chapter 9, verse 37 to 42. Masilela, how which my Letsa. Luke chapter 9, verse 37 to 42. Yes. Luke chapter 9, verse 37. Sihloko sithi Jesu uphilisa umfana lonemoya lomubi. Ngakusasa sebehlile enthabeni. Sicumbi lesikhulu seda sahlangabeza Jesu. Kwase kumemeza indvodza emkhathini waso ithi, "Mfundisi, ase umbonele nawe umsa wami, indvodzana yokuphela. Unemoya lomhlaselayo, ummemetise kakhulu, bese uba nesithuthwane, aze ahihlike emabhuku emlonyeni. Umshumbisa kangaka ukuthi uze ehluleke ngisho nekuhamba, ulukhuni kuphuma kwawo. Ngancenga abafundi bakho ukuthi bawukhiphe lo moya, kodwa behluleke." Jesu waphendula wathi, "Ngengena, ninesiphukulwane lesonakele nalesingakholwa. Ngiyawuhlala nani kuze kube kunini unibeketelele. Nilethe lapha lo msa wami." Wathi nakeda lo mfana, idimoni lamjika phansi, waba nesithuthwane. Jesu wakukhunta lo moya lomubi, wamphilisa lo mfana, wase ubuyisela kuyise. Verse 43. Bonke abantu bamangala ngalamandla kaNkulunkulu amakhulu lakhona. Ngoba ngibeke lelivi empilweni yami yokuthi malisherisha mayelana bazalakafishana. Sithola ukuthi Jesu ubuya entsabeni wehla nabafundi bakhe labathathu. Live la Nkulunkulu lisitshela ukuthi behlela phansi nje bakhaza kulesikhumbi lesikhulu sebantu sibamele. In fact, besakamenda labanye abantu besimele Jesu. In other words, nawe enkonzweni usuke ungakayi yokubuka ukuthi banwendani. Hallelujah. Banugqoke njani. Ngiyolazi immediately yami ulaza indoda yami. But usuke uye lekuyothinzana na Jesu. Njengemfathi lekuthiwa bese anesipho lebesimgulise wopha for 12 years. Live la Nkulunkulu lithi wanela uva ukuthi una Jesu wagijima wathi nangamane nje mthinze kuphela lo mphetho wengubo yakhe ngidawuphila. Kanti kunaleli ndoda lethi live la Nkulunkulu iyayigulela ngumntwana asekhaya la uJesu yathi umnganami ugula kamadima. Wathi Jesu ndabuya umphilisa lo mnganami. Wathi cha beJesu ungaye ekhalami. Khuluma livithi umnganami tawuphila. Kwase kuba naleli ndoda leyayisikhulu noma umphathi noma induna yemasotha la-100 yafika kuJesu yafika yathi ngigulelwa ngulinye lelamasotha agula kamadima. Ngigula kamadima. Wathi Jesu ndabuya nolibizo wathi ungayi. Wena you are not worthy ukuthi ungangena phansi kweliphahla lendlu yami. Khuluma livi nje sisebenzisa msawuphila ngoba njengoba ngisho ukuthi ngumphathi wemasotha ngithi kulelinye gijima imthemimlide sigijimela likwele lokwelo lemthanda kwele nawe Nkosi kulokholo lenkulu lelinabo ngithi khuluma livi. Of which as a believer, as a child of God, wamukela Jesu njengenkosi nemsindisi according to the book of John chapter 1 verse 12. Bonke ayingene laba bamukele egameni lakhe Jesu wabaphe amandla. Laba bathatha nakuye Jesu ngubani? He is the word. The more you eat the word, the more when the man I am the but then a palace. Live, this is
lisisefo semicabango leli livi lisisefo semngamata livi laNkulunkulu kungakho iBhayibheli lithi-ke le ndoda yamemeta isemkhasisini walabantu yamemeta yabita Jesu ihamba nemntwanayo wangamemethi lo mntwana ukhala betshwala ukhala ngamadimoni ukhala ngezangakhona kwelatinto ukhala kuwe mshiye lo mntwana wena ukhale kuJesu uthi Jesu bantwana basibusiso lesivela kuwe uthi wena Nkosi noma yini lesitayitele egameni lakho utasipha yona nami sengiyamletha jabulele ngimletha kuwe wena njalo lo baba waba ne-revelation kuthiwa lesikhathi Jesu ehla ngale kuthi kuMakho chapter 9 verse 29 lithi iBhayibheli wabakhanza baphikisana uphikisana lesibuku nebafundi baJesu bathi senihambela isikhathi leside niyahlanganyela nihamba naye nidla naye nilala naye bathi nami lo baba uletha umntwanakhe wathi mlaphele impiko lamadimoni nehlulekile lithi lapha kuMakho wamule Jesu wabuda wathi ngiphikisana nani wase lo baba uyakhuluma uthi Jesu siphikisana ngendaba yemntwanami lo mntwana unezimoni senimphethe isikhathi leside kenja lo mama kunekuthethe uJesu utshela komakhelwane lo mama usinzisiwe uphila ekhaya eShalom uya kuma-social workers ucela ukuthi bamsike nezinto zakomoya idimoni into yakomoya idimoni imimoya emibi as a believer you must know kustabala sizi bathomethwa nemadimoni but wasinziswa you are demon attacked u-attackwa nemadimoni and the way for you to resist namadimoni uphile impilo yokuba victorious you must proclaim the name Jesus because niyahlala ndzawonye liphila kahle nathi nanidibana navumelana uthi mina ngeselile sinqumo ngingawuhamba naye athi-ke incwadi ya-Amosi lababili kunenteka ibahambe kanye bangakavumelana lokusho ukuthi once navumelana uthi Nkosi ngizakuyenzela noma nguphi la uyakhona nabathi bukalala tintomthethulu tinayo inzamo nathina kusale khona netimushe kunemikhosi kodwa indoda nembuyi tena ingabeka khona inzawo usho ukuthi people they read the word of God they expect miracles from me but they don't immerse their lives in the word abafuni impilo nekwelivi laNkulunkulu they are proclaiming ngemilomo but when time comes for them naseba-attackwa nemadimoni they run to other gods. Oh hallelujah. Uthi lo baba kunesikhathi leside limphethe ledimoni loko sinabanye banele baphethwe ngadimoni uthi kunesikhathi leside alibesabi labafundi bakho alinenzaba nabo uthi lisinase limphethe limhlihlitise limthathe limjike emlilweni sengide kaneni naye bafundi bakho sihleti lapha sinetihlobo sinebangani lesithi mayasibani nasibani lokuthi ningevani bona baphethwe namadimoni wena sewufikile ukhanyeni laNkulunkulu sinesikhanya baleni simuntu wakhile entabeni asithi sikuthi ungathatha sibane sakhe asibeke ngaphansi kwetafula usibeke balenzi bakhanyele bona haleluya siBhayibheli ngalo kuMakho wathi Jesu nesithulwane sakho lewuze ube nini ni-39 iBhayibheli wase uyakhuluma akashongo ukuthi leli demon leli likhishwa nge-fasting alone banele abathanda i-fasting alone we are not trying fasting alone you are wasting your time uyazileka nabantu worshipers ayazila nabo zami bayazila basimane umthole Nkosi bakuzila uthi Jesu ngaphandle kwekuzila lokunekukhuleka haleluya kubambisana come on with prayer hallelujah and reading of the word uyakithi mathi Jesu mlethenda that's in us but umthanda ukuthi lo babe wamletha kuJesu lo mntana wakhe lokusho ukuthi lesi sifundo lesisho ukuthi wonke lohlasezekile noma ngaliphi
noma ngaluphi uhlobo lokuhlaselela mlethe kuJesu. Msakuzama ukuthi lwela kube nendlela lokufuna ukulungisa ngayo lethinto noma lokumphethe letha kuJesu. Ngaba ngakho bakho lokholwa ngaba umntwana wakho lonasathwala ngaba noma ngiphi inkinga lekhona ilethe kuJesu ngoba ngeke uyikhone wena. Uya kuJesu uthi Jesu ngiletha kuwe. Umntwana wakho lohluphayo ibhizinisi yakho lengahambika ilethe kuJesu. Ebele ngibonge losonako wena akusasiko kwakho so udemande kwakho jikela kuJesu uthi Jesu lahlela kimi bonke ukhathathela wena thathathela ijobe lemalula eleni yasinza ngeke ngikona kulithwala uthi Jesu mletheni kimi lo mntwana lithi iBhayibheli immediately bamletha akamsinzanga ngekandla bathi wakhuluma lizwi bathi mphuma kuye lokusho ukuthi lezimali kukhona lebefuna ukukhuluma bathi Jesu wathi phuma kuye wami lithi ulamhlihlisa kakhulu ngoba uyashwisa ukuthi naselimphethe limjika nasemlilweni akasakhona ukuhamba. Emadimoni akhona bazalwane abaphethe bazalwane emadimoni lokhu silapha nje khona amadimoni idimoni lenkani lilethe kuJesu idimoni lemaduku lilethe kuJesu ebiyala ledimoni mawufuthi incwadi yaMarko chapter 5 uthi iBhayibheli Jesu wathi ehla kunemboza lebeyathiwa ukuthi inemadimoni wathi nakehla yamhlangabetha lemboza yase ayakhuluma lamadimoni athi Jesu sokudele kuhlupha yini sikhathi singakafiki losathana uyathi uthi sikhona sikhastabeke lwesona angakuhlupha nyalo he can torment you now but uyathi ukuthi someday one day Isi Bible wabuta Jesu wathi nibobani isamadimoni aphenduka athi sibaneni dimoni iqala nganini uma ungekudile nalo lilanza ngamanye bese uthelela abanye. That's why untombazane lenkulu lokukhiphathiso nebulala amadlozi abantu nebulala engabashadi iyabathelela labanye. That's why nangabe uthandaza ufuna bese uyamkhalima umfana wakho noma mama wakho angajwayelani nalontombazane loya but indlela yokumkhutha kumletha Jesu. Haleluya. Inkosi baba lo ntombazane wakho so jwayelana lo yangathi ukubona kodaba akuthanzi but ubantu bemadimoni naye inkosi ngiyamlethe egameni likaJesu. Bangakho esibathandazelayo lesibadi ukuthi baba bedimoni letshwana baba bedimoni lesaba baba bedimoni lemama baba bedimoni uyathiwa ukuthi sihonga silethe Jesu. Lento sesikhuluma ngayo kuMarko chapter 5 kwakusihonga lesathiwa kwenza wena lithi iBhayibheli bebazamela nemuyibopha ngethingedane ithi zamule ngathi nunukuluMthira lithi iBhayibheli beyithathe matshe iwawulole kahle ithi siwe ngemikhwa iphuma ingadi bayesaba seyathiwa ukuthi sihonga sadabulendzawo lendoda beyihlale bahlangana ndlela engena edolobheni lalishumi. iBhayibheli lithi kusihlangana kwalendoda ithe kuJesu wakhululeka emadolobha lamthetho ungengeka kube lendzawo yalapha ibanjiwe ithandazele uthi inkosi maphathi induku likhaya nelikhaya umuthi nemuthi intombazane make babe osikujana labakhona intanabo kuwe I immerse each and every home in Jesus mighty name. Ngiletha bonke kuwe asisalale so we understand what we are being attacked by demons but intanawo ngoba mina nginamandla manje ngimadraw kuwe I draw my strength from you. Hallelujah. Glory to God. Azwana bazai nesatendela siyesu tawufika sithuma lapha siyamfuna Jesu abesifale uyathi ukuthi bobuwena ngabemadimoni nawo ubengelenjela la mama yoemadimoni ufunzelile simple uthi uyafunza ngechapithi lokuyetho those are demons demon them hayi man emadimoni are spirits asebenza kubantu asebenza ngabantu asebenza ngama situations and umsebenzi wawo disorganize impilo yomuntu ekubeni lungelane
ibe aligned with the word of God. Emadimoni ende ukuthi uphile impilo yokuthi phansela yekulwa impilo yokuzabalaza. Emadimoni la umkhona wona awenda ukuthi noma ngabe soyadithobiyetha uyaphela abesolo athuzama bakubona abantu lona ungathi umfundisi Masilela saba nje emadimoni ataphela salukade nempilo through jwala through kwala asishayela emadimoni sinethifo la emthimbeni shayela emadimoni sesifika ngama-medications that sizibalisa ukugula la emthimbeni sishayela emadimoni but makabonge uNkulunkulu wadinikela ngalokuphelele angitathi tifo leseliye esibhedlela basawayo isifo sakho besesiswini because every day it is for my benefit. Every day namfunza livla uNkulunkulu isinkosi simphilise moyeni umphilisa ngisimphilele ngoba lokuphilisa it is the intake of the word of God. Kuba nemadimoni wanqobe that determine ukuthi how much time do you spend in the word and in prayer. The intake of the word of God will determine ukuthi uhamba naye isikhathi esingakanani. The intake of the word of God will determine ukuthi ukhala ubani nini njani na. The intake of the word of God will determine who are your friends. The less you take the word of God, the more you cry to the devil. Waqalibi angeke simkhuthe usibendiwa lo ngakwenza lo nawe ngeke nemfundisi sibali ungayibuthi ngabakhulumisa bosibani wena nembuzo lo simfundisi sibali ungayibuthi ngaya kothe i-drink esocial siyabona ukuthi uyafuna hayi ukuthi unako yakhona kuyangakhanuka yabo semabithi solo ngale indlela lo yadiko yini la. Hallelujah. Hallelujah. Mãe, eu assim, você chama como diz? Mas aí nós temos também. Não, mas a primeira vez que se chama, já vai ver que filha não. Não vai ter. Eu vou no filho não, sai não. As pessoas vão Facebook, as pessoas vão lá, vão cantar lá, vão WhatsApp, vão cantar criticando lá, vão status, cantar que a chama é, sai não. E com a and the following put home, the one to December 7. No one now to December 7. We are Lords. Jesus was the Muso Lord. We are Fusula, we are Putuya. Usi, Nana Pana, was by our Fusu. Because Satana Funban Mada to finish. Hallelujah. Let's start to Masilela. I was Masilela. Like how Kujesu awutithanda zentilo uthixo uyakuthela. But it takes time, essentially it takes time. Uqale wakheke. Mawuba usigelo sitawukhetha komi 2014 nalo 2023 sitawuqala ukukhetha ikomiti letawuthatha 2 years, 3 years le permanent. Letawena konke iselele ukuthi ngesonto ngani MC uzophela unyaka lokuningi batasilela basinika report ukuthi siyabe imali nje ngezwe nje sinikela ku committee uyamkhani ngiyaphuma ngekuthwaleni kakhulu but bebetha ukuthi ngikwende lokuyinkosi yangisida kusewenyaka baze badala abantwana nabazete. The church now is going to be well structured. The solo seven and interim committees. We are key, and I'm saying, now we're called and we're teaching back.
Nani masebenza kubonakala ama mistakes. Hallelujah. Hallelujah. Mnezela. Biyawuse kube nini? Umbuzo wami ukusisa nakangazi. Kaze kube nini? Solo ucela ukuthandaza. Kanti Jesu usithe konke, including you and me. The day umwela Jesu njengoba Nkosi nemsindisi, lashunyayela balini. Libanga umuntu lokukholwa kuye Jesu, ufika ngekufa. Yes. Kufa libanga. Bese uyakholwa esithweni, bese uyavuma ngemlomo ukuthi Jesu uyinkosi. Uma usoma intombi angeke ikugane, ufike nje letanyalo sesosonywa ngini. Now it's night when you have never seen there. Letanyalo baphathi kuthina nentanga thi but ukhona lo sinzisi. Once wasinziswa kaba umfaki bamtawuthola ingozi ababo. Ikhona ingozi la isonto. But never back about today. I say out. You will not see out to me. Mzara mfundisi. Wabelana ukuthi holy. Basangene abantu. Na usangene nawo batawusanganisa. Uthi kholo zoselulishi. Yeah, akhimele stoka enazi. Amsilathi. Kwanza kusina lenkulu ibandla la. Sebele bona be. Ushaya baba jula basekhile. Sebabe basi. Nyalo babatha la mfela. Ngikubona. Azona. Akuphinga ukuthi. Nawo. Ngoba isimoya kahle. Pumusha umgomo, sesechadisile mfana. Yawusha umgomo bebe umreba bakamvuka letha. Uyakama siyatitolo ngosa. Umtshele ephatha umkamvutela. Nala matinyo wakipilo. Yawusho sawa. So. Sibonile lo desperation una demon de desperation and then we will fina kususa ekwatini inkosi fana lokuzwa amahlale kwanze ukuthi ushade kanti lesizala saloba lesishayela sasiyatwiza sasisikhila ukuba kamnanzi la yeah wena masiyana ukudubudu unabangani bakela bamthunela fast yebulisi yashada makawu bamaningi ayisenze futhi labanye abanyalo anengama bangathi siyale so shafiki into olungempili unomsingathela umuntu so hallelujah the demon you must deal with the demon le kamu demon le ma the demon le kuhaza hallelujah uthi Jesu uzobeni ukhuluma nami Jesu now uthi kunethinto lokufanele ukuthi utende wena ngoba sewufikile esiphambanweni and the wena utende ngemandla akho lokudla lemibhalo konke malanga akunendeki bazalwane kuphume endlini wamfuzi 3 noma 4 na chapters a day akunendeki ulale uyakuza umthandazo awubi khona la ungakaze wakufunza lezi lapho utawuthandaza Satan umthandazo lawesababa umthandazo lonelini lapha siba khona enzabeni Jesu bebabuya kolanze mandla Jesu bebabuya kokhathumuliso bebabuya kombona koPetro naboJohane naboJames bebabuya kombona ngendlela ebazange sebambone ngayo babona ko-Elijah babona Moses washintsha Jesu he was transfigured bathi babonakala Elijah na Moses bakhuluma naye labantu esikhuluma ngabo bantu abamesaba uNkulunkulu bantu abaphila impilo yekwesaba nekukholwa livi laNkulunkulu baze bahamba ufuna sifike esigabeni bazalwane lapho na demon sele sithandazele la sifika khona vele inkingi hallelujah and kuze ubone ukuthi idemoni uyakholwa
na ufike endaweni lesibeseke utawubona abantu okutshela na lidimo umuntu oledimon nangabe wena awu understand ukuthi udemon possessed udzinga ukuthi wena umsike umashanishe umlethe kuJesu utambona ngekuthi akuzonde uma bahlangene babaningi nakufika nje umntana Nkosi babone basuka basibone kathi bangakwazi uyabahloba ngekungathi kwakho wena utawuthi ngabe ngibendele kanti uNkulunkulu sobanikele kuwe lokufanele uwende wena buyela ekoneni lakho ubanikele kuNkosi yabona kuthi abangizonde ngiyabaphandla khumbula Moses nakabuya bona umthetho leshumi iBhayibheli lithi bebathi ndifika sikhoni jika yena uswakho and you know what ukuthi the more you take the word of God the glory of God iyakwembatha utawayinga la ekhaya umntana umake umabe la ekhaya nasemsebenzini utabaneditha and akakwenda Satana utawuthi Satana kungcono wehlise lezima lakho lekholo utoba kulevel yakho that's why sikulevel emahedeni emsebenzini you get along with everyone emsebenzini plana ukufika babona sokufika ungakakhulumi the glory ikwenda ube nesithunzi lokuthi nje noma ngibani Toli esikuda lethi nokutshela Toli tiyangena bafanele bakudlalisa into ndababona baphezulu the more you take the word of God awuzini ukukhuluma kakhulu ukuthi ningangisonga bayabaleka but if you don't eat the word of God labangani bakho labangakholwa bayakushayela bayakwathapela bahle bakusendela nebantu banduni balalana bobathi ukuthi birds of the same feathers nanomsekhaya sendina bakusendela ingoma Hey, para quadra. Vai não. É isso no céu. Sonza. Hey, para quadra, olha. Antes de tirar na hora, eu vim da para escolher da para. E não cai de novo. Ele diz, amém. Sai uma barra. Vai lá, não precisa lá pegar você. Calma, sai de vai lá. If you don't eat the word of God, ingoma lengena kodwa ibuvusela usila. Sele ngoma yayisinayikhale why not there? Sele bona kusenza segogo bang bona besisi aphithima ngalo ukuthi lo lwazi Nikora le lambi Ona sweet. Come out. Yes, Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Ula ngoma dawo yonse lapha. Yabhala ngikhuluma ngabo la. Uma ngikhuluma umprofeti. Hamba kwelokisha, hamba ushisa lesombuku yakho. Hamba udikita konke lokho la esimweni. Faka ingoma zabo msandweni. Yabo kusizona. Fana wena kwakha emoyeni. Ngoba lapho usithathe lokunye lokukawule madimoni angahlali eceleni kwakho it is the music that you will play in the phone because ukukhula enkosini is to spend time with the Father through music through his word through meditating usinda ngabo la emcabangweni yakho I tell you once waqala ukudlala kaNkulunkulu sitawukhomba sithi sisi izwani ngicela umthandazeli na wathi leave 3 minutes mnene edimoni that come out lekhaya uyaloba la ekhaya umakhelwane bata unyakata la ekhaya babenza mina awuzange ukuthi ngingayitanga angumthakaza ngimthandazo isithi imoto ngifunda ekhaya mona ayingubo yakhe leyo athi yini ngombuke nefast phume la ibale ngimthandaza ngisidona ngumntwana wakho utawuphatha iBhayibheli la ngeke ayelakhe haleluya
Now, yalo siso mase nekubili jabula kamuntu mfuna la amfuna bale ngoba ngambamba losika anana kuda umshayela njena ila isonme yamtshela ukuthi right umfanala angabe muke kusayida la sibona umshayela ekhaya bafungile amtshela athi izomuphi uyangani uzengamene asemfundisi ngenkambi ngamlapha ngicela phuma clinic sayina uvile le isikhala khona asibuka kahle ngakho ngisuka kahle uyakwenza lokho haleluya ale mloye lesikhathuza lelivi laNkulunkulu make mama uthangatha lekhaya uthangatha nalempilo yakho wena kuthi Jesu ayingenelele inzaba yakho noma ngabe khona lo yakho utawuta yena azamulayo lenyanga yakho bese usikhona asambe ngayo ikhona le shalom asiyafika fika thole inzaba leyo mangijika lapho nithi kasenembala ajathi umsithile kulungisa lesonto la mina sinothanda sekameni kaJesu kuthi demon alikhishwa uyababholofini nabumfundisi lembasa sembatho nephatha ibhenenda la papa la usinziswa ngoba Jesu njengoba sinemsinzisi bese uyaphenduka baphathisa ngemandla momncane baphathisa ngemandla ngoba sawubaphathisa ngelomnyama bese uyaliza livi sophila ngekwelivi lakhe uNkulunkulu umjabulise ema principles onke aNkulunkulu uwalandzele haleluya ngathi zameni ukuthi bambela wena ngeke uzukhone asivalele metho sitothandaza egameni kaJesu